Hay tí đồ đừng để về bền quê. Bây na có ara pe. Ya sa yo mi beta hina ko tu pañan de yara ñe pe isa ya guru wa hina ñondi be cuera. Yo to panin go mai si te pa me ñan de pu tu mo. Hau pe isa be o me ñan de be a be kune. Ko tu pa ñan de yara ñe ni kwa be o ya habo hina. Mawa pa ha e pe ñan de tu va. Hau pe isa be pe ñe e ha o ya va ko ñan de be. Mai si te pa be ñan emo henonde. Hau pe isa be o me ñan de be. Añete hape pete sape añete te añandere sape a añete hape ko iñe hey haisha be ko te añe ñamoni e vaya yuo hina ikatuhan waisha añete hape ye kwa apona be tu pañande yarape iñe erupi be au peisha be yo ye kwa be han washo paite narupi ikatuhan waisha oñemone ipona he yende be ko ñe au pe barupi be oi hanwa ya hei haupe anga pona tu pañan de yarareje. Ha oi hanwa ta ano ha yerovia añetete. Peishango añete hape heñen debe ko kwatia ñe añete yarañe eningo ave ñene mokune uñan debe ikatu hanwa isha ara ya yuya san yo haupe isha be ye kwa pona be hanwa shupe ya habo y haisa ñen debe ave Colosenses capítulo 3 el versículo 16 pe gohe y ñen debe peisha Jesucristo ñe tomun jepende pua pu opaite arape peñombo combo opaite arandupe ha peñemokune salmo cuera pura hei hañembo erupi peme hanwa chupe pende aguiye peñenderuetepe pende pu aite guibe opeixa hei ñandeve Juanba eo chauka ñandeve peñande yararembia po ñandereje au peisha bei baisha paha oisha ukanyan debe imboraiku au peisha be oje yanyan debe ñanerembia pona ko ape he ñan debe ñande yarañe pe tomene he ñande puapu tu pañande yarañe igato waisha ara ñande yeko kure ñeren dupe pura heipe au peisha be he ñan debe ñañembo hanwa chupe ara haya ya po hanwa ko amba eñen de pu aite guibe tau peisa que na ko ara pepe hengwe de tu shaite